whaapea mai ai o whea alofa a maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o umanatu o le oa e tu i alo ufatu e mana tu a le amatanga ia upu mau i loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga ua e loa nei le o langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua le leo uma i le ala Sila mai ia i nei mea ua o whai o lalo i wholetunga bau o te tau atua o fo i mai ai o matu o si o uola fasia ita i whaiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai o mea sili sili. Ia, talofa lava le pai a mawalunga o le whaafonga tāpuai e mai se fo i o lau sila mai moa i le deita e au fau a foa i le atua. Ia te oe maa u le ola fau, le malo si fau. Ia, ua mawhai ei fo i ona whaaloto te leina, tātou te whei loa i e pei o na masa ni a i asu to na i uma. Ia, e tasi lava le polokalame le Tanoa Ava i le vai aso. Ia, e tuli au pū pea e le to tele o le mamalu o le atunuu. I tawha e fia, aisea, le anga o i e te maua ai le sao. Tōna i atu aso e lima sa tātou whaafsanga i ai malau lua fasila whai i lunga o le tātou polokalame o le nganga i fo whaiva. Ua tu a taula ngā luenga a le atunuu. Ia, ai maisa lava fo i pēr whai tātou te aso whaatasi, taimi whaatasi, ma New Zealand nei, ia pei ona iai fo i a Samoa ma le atu Pasifika, ia na o isi atunuu o le lalolangi, o lo mua tātou, po lo mua fo i lātou, ia whapena fo i suinga o le itu la, ma le taimi ma le aso e pei o Amerika, le malo tele, tuila mamanua whapena fo i Hawaii, ia ma territory lava o le malo o Amerika. Ia la lava e slow down le latou pace vo le ua asto na i tātou. Ia la ua asfareile i latou. Fato a mata le latou weekend. Ia ai fatalofa ma le nganga whaaloalo ma le nganga e tumu le whaafetai i luma o le tua. Ona o mea silisili wana i e whaia mo i tātou. Ai baise o le aso fau i whaapopo i aso lo tau soifua. Ia whapena fo ia hau nei le au auna whaatawaa. Whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo ma whaatu lou fo i pa ia masani i tūlanga whaalupe o Samoa. Le tāwhatolu o le tātou vānu nofo, le vāta ngata, le vāta puia. Pa ia mamamalu whaale malo, pa ia fo i mamamalu whaale nganuu. Ia ai mawalunga se vi inga o le atua. Si i maosi e ana au auna pa ia. Na inga sale vi, na i te ai malama o le tala le lei, ia o le o suruia ai Samoa, i ave o le malama o le mori mau i a keriso. Whaftai le atua, i lau mea lofa, ai maise fo i le vāvenga wa e whaia mo i mātou, le nei vai aso atoa. Ai maise fo i le nei tae au fau e fangu ma whaala ia i mātou. Ina ua mai atu, ma mau atu le pongisa, sa whaata oto ai toa whanga o Samoa. Ia ma le atu nuu atua. Ia ona sengia leo le mauli o le tangata. Ua matua moe peifo le ise wha moe ma le ise mafau le ise ola, le ise anganga. Ae malama le tai au, le vāvenga ma tautio ua whaia le atua. Ua fangu ma toi whaafo i atu le ola ma le malosi i ate oe. Ia, a fio mai o matala mai au i le polokalame nei o le Tanoa Ava. Tau te se ava ma moli ipu o le tai au, tau mafa se ava i le whaafonga mai le atunuu. Lau ava lea le atua o leu ava mua i le nei tai au fau,
Ia, i ai lo na alofa ma lo na anga le lei, i le whātou teinga o lo tau soifua ngalue, le soifua au auna, ma le soifua tau tua. Ia, ta au whaala lei le tua. Re ngata i lea, ia, ai whapena fo inisi o lo o asia i tātou, ma tau nu mai manuia, mai Samoa, mai sia tunu o le lerolangi. Ia, po ni whaala lave na nga i mai ai, o ni aso whaapito o lo wha i longa ina, pe o aso whanau, o wha i poiponga, o umpusanga. Ia, ma le tele o isi mea whaafifia le tunu. Ia, ai pangalea. Ia, nini lua i lava ma le tama o le wala aupa ia le tua. E o whaatasi a mea na e lua i le teimi e tasi. Ia, o le usuia o le whono ma le tuua o le malo. Ia, o le mea le nā le tua. O ia na te au mai, o ia fo i na te toi wha fo i atu le tangata. Ia, tātou nofo māla mai, ia ma maua i le mawhanawhana. Ma malama i le ata o le wha o le tanga a le li. O Yesu Keriso na maliu mo oe mau ina ia tātou toi tutu. Ia ma whamasino ina lo tātou i tātou mea whalea inga whai. Pe o le whamasino ngā le wari i la le o te wawa ia tune ia o te matua i o uofo ai. Watangi tala le siri i o le pale mia whai mai sau tā soa lau pule le mea lea. O le mea lea o le mea tā ua. Oi mea pa ia ma le fionga pa ia le tua. O a pei o se mea ula. Te o tō silsile, pei o le mea ula ma le mea ta alo folele, sau ma lau kuspa ia, sau ma lau whaife au, ale la mao ko ma lau kuspa ia, ma lau whaife au. Po fese mea kākou ke o kākou ke, ku o i kākou lima ma kākou kauko i luma le tua. Oi ka whiwhi, ta ino inoe, tō te sila fia Samoa. These are the extremes that people will go because they don't want to face the court of law. They have been cornered. Maua, te le tuli manu. Na paua leo le mea leo. O la whabangalo la whawhea na whaile nei mea. Wa whiwhiwhi i le whamsinonga ale la lolangi. O le whamsinonga le nā. E whai ai le unga le mea lea. E le whai e se tātou tautonga i lumo le tua. Ma le tuspa ia ma lau whaiwhi au, ma lau whaiwhi au. No. Tātou te le pupuni ina. Le whamsinonga ale atua. E whai e le whamsinonga le nale. I lalo nei le lalo langi le tātou te olai. Ai no fo mai mafo faulo loto ia. O te ata o te nofo ma o whano no i le vai tele o le mafo faulo tangata le na whai le lui. Wai loa ma whafafonga le atunu. Whafafonga mai manu lele, whafafonga la au, whafafonga le tonga vau le nale. O manu wheli lei mo manu whetolofi. E o i maama la au. Nua moli mau i le lui lea ua whai. O se matua i mea wha vale valea. Nonsense. O se tangata ua le ai se mafau fau. Ne ai se whai a iola o iai. Vātul whaafunga mai a lea tunu. Ia. Vātalo whala ia lea. E ta mamu tina mātutua o lea tunu. Tu asina sina, e le mawhai o nā lulua. E awhi atu i lo maota ma lo lawa. E whaatalofa ma whaawhi loa i ate. O e maufo alofa atu foi. Ma wha malo, ma whaaftai atu i lau tau te talo. O lo manatua i fo ai savea. Ia lei atau nei. Ma le au whai ngā luenga. Ma le pūlenga. Le sunga le li whaiwhi au ma le whaletua. Pastor Louis Bonifacio, Pastor Anne Bonifacio, ia ma le whanau ma le ai ngā li i. Ia whapea foi le tofa ia sa le aula, ftelenga ia se mau ma teio sangala. Ia mwise foi le tina matua ia li li a olo o wha fonga mai. Ma tāpua i mai i le maota ma le lau. Fatalo fatule ilunga o le tātou apio fōlinga, our Facebook page and our YouTube channel. Fatalo fatu malo le soifu manuia. Uso matua whawhine o wō mai pa masani ma pa anga tōtino
ale si ufongo Samoa e maise le polokalame o le ngā ngai fōwhaiva ia ma le Tanoa Ava i le astonai. Fatalo fatu o leo vavai atu le tamaitai. So fatasi Maureen Tufele, na lole soifo manuia. Welcome to Tanoa Ava on this Saturday, the 16th of May, 2026. Ia, ma ua umatu ai foi. O leo o le tatou afa, o afa le ia le masina o me. O lea ua te lai titi, le tatou wale tu lai tas. Ia, nai tūtuangia fo o le tae o nei. I le tapena ina o le tātou container talo wa o le kuata muli lea. O le tātou container lena au mai Samoa. Ai fi lola se mea e maua i le special la sa vea le nao o lo faalu teimi le nei. Ia, lua tangatalo. Lua pepatalo i le fast food tala. Tolu pepatalo i le ono se fulu tala. Se vava ai lai. Matautia le mea le nau a ngai atu ai le tō tele o le mamalu le atu nuu. Ia ma o lo o whaafsanga i tonu wa le sap. Le sap ma le folisi tātou whale o loa le nā se i toi whaamanatu mai e salama tua. O luma tōnu a le sap o le maota o Samoa le nā o lo o tumu ai le atu nuu. Le fionga fo i a salama tua. E li whai whaato anga matua. Ia, ma le nofo alo e mai se fo i le mamalu o le tunu umana i a lātou whale aingo o lo whaatino i nā. O le tātou pangikeke, o le tātou pangipopo, o le tātou keke puaa. A le sunga e atau ili ma le whale tua i a lepa. Tā lofa, malo le soifua manuia, le alu o le keke puaa na i a i nā. Le wha ausi le nale. Le tamau a la taua mai lātou uma o lo o fesosoani i ai. I le whaatauina o le tātou talo, ia, e maise foi, o le keke poa, e se keke poa a tau ili, o le kale la ma le roti, le nale alo o whai e tina, nai le tuli manu. Ma le a Kata's dessert, le pulingi o kaukai, le keke, ia la le o tai, malu luo le tai au. Whatalofa whawhawina tanielu, whapena foi ia le tamaitai a sine, ia, whapea foi, o whamai, o ngaia reti lui pauli, talo whalava. Ia, le vaupolo pauli, ioelu ungapō, aloli le soifo manuia, se uso i a tausili, tuai malo. Malo stau, talo whalava malo le soifo manuia nei tai au, ia, whapea foi i a Utita Moa City, mai talo wha Brother Severe le ataua. God bless you always, ia, e se le tele o whaamrianga e maua mai ia i lātou o lo mai moa, ia, ma sila mai lunga o le tātou polo kalame. Si Vale Pasesa and the family is watching you, Severe, from Long Beach, California, and now it's 5:56 p.m. in California. Toe fia. Toe ono 5 minute tale i tu la. E ono ile afiafi i California. Ia, mwia tele ia oele tina. Ia, si Vale Pasesa, ia male tō tele o loutou ainga. Nanai mawama, talofali i malolo sa ifo mwia, palolo feao murianga. Malolo ele sa ifo mwia. O mama, ia, whapea fo i si unga atoe, ia, whapea fo i ia le sunga ia nanai. O mata, talofa mata, le malo mata, malo soifua manuia. Whaftai le, nei fui tae fōua, a ngā i mai ai le tōtele le malo le atunu, lona lote, ia, whamai, o loo mai moa mai i nā, i malua i Samoa, o i so le talo whai. Ia whatalo whatu fōi. I le vasenga o mao lātou whaletua, ia, mataitai o le ekalesia, ma le aonga whaafai fe au i le unu moenga, ia, ma le kolisi, ma le laumua i malua. Whapena fo i le laumua i whangaa, ia, whapena fo i le aonga whai fe au i piula a le ekalesia me trisi. Ia maisi ekalesia malava. O lo o whai ana tō whai a onga whaiwhi au ia whatalo whatuai ia tō tau o ti a kono o a oa o manai whale tua
ya malole o sai io ele su ngofie le poto le tua e ala ilana fionga pa ia fa talo fatu ya sungalu leota alole soifo benwia from Christ Church o te vavaiato Christ Church o le tau ole ainga ato le fatu tua le tua Samoa ua tasi ma le nato tau sala le nato tau sala le na ai ua amata le teimi le nei ya fa talo fatu ai lo uso ya Alex Fido ya fa pe foi la ufinga ruenga umalawa le siu fonga o Samoa o le tau longo i nai kalaes tete le ayo keriso ia talti ia manuia ia le fa moe le tau sala Samoa ale ainga fa tutua i le tua Samoa o tasi mai la tu umalo la lango iai lango ai le fainga malo moli atu le fa malo mo le fa tai ia ma le fa malo si au fo anga ia tu iai ia le tatu ainga fast. O stua fotu talo flava balo watching you from Sydney, Australia. Fa talo fatu stua ia masiu tau fo i ainga. Ia fa pe fo i ngā ruenga ma malo longo le nei asto nai. Fa mai le sunga ia nai. So i fu mduia le atoa. Ia malo fo ngā lue le nei vai aso atoa. Ma to tapo i atu le tato pol kalame. Ia o lo o mafuta mai le sunga ia nai mawamba. Mai le pito nuu o Sydney, New South Wales. Ia, o le tama le Tanoa, talo falava malo le soifo manuia, o Simeona Suena, talo fa malo lo whaftai le mafuta mai le unanga. Fua ia li i sope, talo falava, lo le soifo manuia, Pastor Fune, ma le faletua, ma le aingali, sepo ima Pesaleli, talo falava watching you from Kalihi in Hawaii. Ia o tātou ia i nai kalihi i Hawaii whatalo whātu le sunga i le li i to ina o Reverend Elder Tine Tali Ngafa ia ma le whaletua ia Moe Ava a Moe Vau ia whape fo i le no whaalo ma le aingali ia mautou umalawa o Samoa lo alala ma papa au i kalihi whaasolo ane i kane oe aluatua i North Shore se i aluatua i la ie Haleiva, Kuilima, o tu o le meo le fa ia meo la vole ngole meo fase enga fo ia le ngalo o le matua matautia ia le lei o so paima Penny talo fa Penny malo lava le soi fo mruia o vai kalama ia fa pe fo ia le uso ia Stanbul talo fa Stan mai talofa shalom and salam alakim brother Lavere remembering you from Pesenga is a little Istanbul malo fa taile mafuta mai po filme lo lalai o le te mai tai tina ya miti soli a lot mai in Palmdale, California okay ile to tilo la America le wa nga I mai fo ilunga o le sunga ya John Teofilo watching you severe from Melbourne, Victoria, from my Istanbul. I remember you and your whole family from the steak gathering back in the days, talofai. Ya ai fo o se uso le kalesia Yesu Keriso la pa yo asungatai fa talofatu. Enina, talofa enina. Felmele te vala umai enina. Ya, maluia fo ilo waso vaaloa sifuiva talofalava watching you from Brisbane, Australia. O Farani Leaswasu talofalava watching you from Pango, American Samoa. Well, o tatou yeila I Pango. Fa talofatu yo tatou ainga I malai imi me sepa ia o Leone. Ia fanga I tua o le toatele ia. Ia ai mai se fo yo tatou ainga I fanga I tua. Fatalo fatu lo fionga le Plesteno Senate lo fionga President Honorable Tua Olo Manaya Fruen male masiofo ya antipai ia fa perfoi ia le uso ia le musu Manaya Junior. Talo falava ia male tatu ainga toa. Farani le swasu malo from American Samoa tatu ainga tuila manu amatau I nai fitiuta ma fititai le tapo inga tangaloa matua ia fa pe fo I pupualii o teo ia mai fo isi tangata o tato ainga na o lo fa fonga mai
ia ai mai se ia o tau ili io isi o tātou ainga nā lo iai i ta u mawhitiuta mawhititai e tutuila mai manua o Tai Walton talo falava ba lo se fo mria vise sio I fopo watching you from Brisbane Australia fatalo fatu I fopo vise sio ia te oembal filtua ia fa perfo ile aingali tamali I Fretton talo falava ba lo se fo mria utumale fata le anda fa longa lona po se lima se furu e tau sanga le vai asuna se ima vai atu nei a ngalo ma ia te Watalo fa te pai tai o Doreen Darawa alola se fu maria welcome to the Tanoa Ava fa mai ia Istanbul and also I remember Navu Ward ia mauto umalava ia malelau li Ward talo fa se mon tafa tui vai singango talo fa lava balole se fu maria uso matu mamalu ia Istanbul for my war is going great ia alona winga la vele te ia Istanbul, pe ole capital now Turkey. Sefo Nicolau, talo falava maruia tele le tado avel ne yaso, ya fa aftai le tautua, fa maruia tu le tato por kalame, ya olo o matou tapua ia tu I papa toitoi, nisi na tapua mai papa toitoi, mangele ia fa pefo I le tato nuu I Otara. Salele Ioane. Watching you severe from Brisbane, Australia. Ya, afe malita semisi talo falava balole soifo mria, aftai le mafuta mai. Ya, fa mai. Talo fa severe motua le te le lava ia le Tanoa Ava I le laumua I malua. O I talo fai on ole fontele le fa me o lo o suia nei. Ya, ole na wa moli atu o lo faanga. Mo le laumua I malua, ai maise o le au sufono uma, ma o le tatalo fo le nā le atau o sa verba le tātou por kalame o le ngā ngai fo faiva ma le Tanoa Ava. Ina ia manuia le fontanga, wha manuia le laumua, mai leisi o na tuli manu u leisi tuli manu. Ioe, mai ona luma fale se io o iona tua fale. O le ano fale o le ai atoa mae uma o loto lo toi le ai I le usu ngā fono ma le osi ngā taulanga ale e kalesia. Whala puputonga Kirisiano I Samoa I le laumua I malua mo moli atu o lo faanga mo onga le lei ia ma le nau ta inga ia wha malu a awa lofo le tātou ali I whaola. Ma ia awa ne iai ni mala ma ni wha le tonu ma ia tausia, ma puipuia, soifua, o fai fe au manai o lato faletua, o te tai o le kalesia, awa, o le telo tausanga. E te tau au na iai se whala velave, ele I mafau fauina e tu la I mai whafose. Ioe, ma I mawai se soifua o se tangata, po o se fai fe au, po se ti akono, po o se ao, po o se faletua, ia, o le te talo le naa. Ia uli masao mea uma I le alofa mo le anga le lei o le tua. Ia, o le whamrianga le nāmo utou uma, o le usu ngā whono I le tātou laumua I malua. Awhi atu o te whaatalofa ma whaamanuia atu I le whaafonga tāpua I mai o le tātou atunuu I lunga o le tātou wala leo I Samoa atoa le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi. Our FM station in Samoa, FM 106.1. Turn it to it now and just tune in and you will listen loud and clear and very, very at the same time. Well, I'm talking to you right now, simultaneously. It has been broadcast all around Samoa and even to American Samoa and Tuila Manua. Yeah, Matalena Fau, Talofa Matalena. Afe malita fa te tele lava le mafuta mai ya alofa atu mo oe male ainga fa pena fo ya Matalena Istanbul for my all the way from the Middle East, brother. Oh my goodness. So, am I right that Istanbul is now the capital of Turkey? Say yes or no and tell me so. Sam Johnny talofa lava ya fa pe fo ya fa mai Matalena o lo ke va eva kua I Manukau City talo fa ma lo Matalena
ia va pe foi o foi sala talofa foi sala malo le soi fo maria Lawrence Peterson talofa chief malo soi fo maria ma fo Eric watching you from Wellington, the capital of New Zealand. Fa mai na nai te loa le tau le leila vole fasili e ma no lambai o lea o te sauni atu ia lau a singa mo lau insingia o se manu po le fale mai lava pe ua te ai le fale ole insingia la te ai le fale yo lo mo walo na soifua la leina nai ya va taile anga le au fainga wenga ona o mai le o la utele noa e winga fo i tapenanga Samoa la o lo fai a wale tato tuto tasi e le o toi mamau se aso ia aso mo yuni ai mantu ala le fe mai e a mata tua ia fafi fianga i le solus fulu valu lu fuiva tolu se fulu ia se yo o ile aso mo yuni ia fai fo ia tatu sauninga lotu ma mea umalava fa pena John Teofilo from Melbourne, Victoria, talofa brother alo le se fumria fa mai enina malo lava bro. Have a good day. God bless you. Alo fa teleatu fa tai enina ya o valos fuiva mai latu uma le ua ngai me fo inunga tu faltato por kalame fa mol share our program, like it, smash it, and leave me a comment. I love reading your comments. Queenie Wolf, Talafalava Queenie, watching you from Seattle, Washington, in Tacoma. Yeah, Talofai. Yeah, a tato yelia le na Seattle. Fatalo fatul te mamatua ya tavui. Peter Strickland, yeah, polo fionga fo ileota. Ya male ainga li na Tacoma, Seattle, Washington. Fatalo fabitoa ile fafonga mai male tapo inga fo ile sunga le fafenga. Ya pastor Fafo Aulalo ya pole ftelenga fo ya le ationgie male tausi ya pole faletua. Ya mese ya le no falo le kalesia male ainga li I le lo I Wellington. Vai, sa tu ue la fuatu tatou pusa vai le vai aso leo le vai o le ola. Ia, ai ona ua fai lava fo isi pisi. Ia, o le ala le nā, o le ala ua toe se mai ei, toe tā pena le atu le vai aso le nei. Ia, o I lea, tālau fai, ia ma fo Eric, ma lo le soi fumria. Fa mai, ia, yes brother, le fai ma to mission, ko e o ai lola ia le Kuwait, tālau fai. Ia, le iso, ia pui le tua ia te uto uma fita uma o le malo tele o Amerika o lo o malanga atu I le taua all of those soldiers from the military, the army, the air force and the navy and also the National Guard of the United States. Yeah, we wish you well and we pray for your safe return from that stupid war in Iran, that illegal war in Iran, called by Donald Trump. Now he cannot stop it, but asking other members and allies to come and help out. And what are the people saying? No, you stop it. You started it, so go ahead and stop the war. Patalofa le uso ya fiu, tama ole ele, malole se fomria, leo vavayatu anga I mai le sa I lungo le tatou por kalame, ya whaaftai fo I lango mai I le tatou por kalame, ma le tele o mata upu e lo tea, ma la ngai, a wā e tā ua tele mo le sila fia ele atunu. Patalofa ya se yuli a wola, fe au nati, talofa lava malole se fomria, o fale tu au liki fuatanga watching you from Brisbane, Australia. Okay. Ya, le nala fatalo fatwa I lungo le tatou fa mo tasi o ono tesi male tasi. Ya, male mamalu o sa molo fa fonga mai le fionga le swafa le fa lolonga le swafa. Ya sala ya po le fionga fo ya lupe matsila ma le fletua le no falo ma le aingali ma le au fingal nga uma la vale mo tonga hotel ya le ngata le na o le trucks and hire mo tonga
business, ia, ma le tātou mua tonga furniture. Ia, whatalu whātua I fo I le uso pele. Ia, le malu whaito anga mau hunt, kota ma le whaleo o masi ana mio. Ia, rena. Kia Mika, Talufalava, watching you from Takanini. Nice to have some local people, supporting you and watching you and enjoying our program. Ile aliela le ole matamata tu I tātou tāpenanga lea ua ua whatino mai Samoa. Le ua mai amata walunga fo ia le tūlanga fo leo o tauwanga lea sa whaingoa nei o Samoa nei ngalo. Tū manga I whanua ale tātou watunu umale tue whaola olo o le tātou ngana na ia tātou wola ilang o le tofi leo Samoa. O le ngangana o le tū maleanga malananga nu. O lona whaasino manga fo I le na. Whaafitai I le atua, I le minsta o a onga. Ia mawhaia onga ma le komiti whaafoe. I le toi la langa ina. O lea fo I mata upu ma le autu lea. Samoa ne ingalo. Aua ne I pei o le mea fo le lea tali o so alo le na ngalo I lunga le waa. Le na ta whaingo ia Samoa na ngalo. Mausunga le tamaloa le na. Ia sa I o lava. Ina maua. Ia o tupu. O manawa o tupu. O le tāua le nā o le tātou toe o e toe la langa le anganu. Ia ai maise. Ia le tūlanga pāwhitai o a onga makolisi maululunga. Ma le temi mua le wa ave ia le whaataita inga ia pa o le whinaunga fo e whai mai I sa vai. Ia le motutele I sa la whaafitai le amana ia. O le motutele I pule ono. Ia ma o le nāla ua mātangu fie lava fo I. Ele whaalongolongo atu. Ua toi la langa I le ngangana o tū maanga. O lango le tunu ule nei. O le vā. O le vā tangata ma le vā tapuia. Le awa whata. O le mafu anga le nae la iona tūlanga ese Samoa. A tātou wōle I rola e tala I tuo le ngā luenga le nei whatu stala ma le ngā luenga le media. Mai. Walo le tātou ngā lulue. Ai tātou te le mafu whaulava I le tūlanga. E tūlanga ese ai Samoa. Ioi, mwhai o le tātou whaongaina, le tātou marusi anga. O le paulo na whao so o se malo wha temo kalas. Ai tātou te sopo loa I le manu vale. I le whangatia. O na tātou soli fo I la ia leo le tūlawhanu. E le wā lea la le malosi whaatu stala ma le whaasala lau. Tu usao loto. Tātou te soli ai le vāna nofo mo tātou te tai, ma le vāna nofo le vāta ngata. Ma le atunu ule nei. Ioi. Nala le nai le iona whai atu ma wha manatu atu pēr I le tātou atunu. Ai maise le tātou au whai ngā luenga. O e, o le o whai le ngā luenga le nei. O le tūstala ma whaasala lau. Ia le nā. Tina ana whai atu, ma ai o I atu le fionga le li pāre mia whamure mole. O fia maua se malo longa. Ai wale tasi, wale lua. Ioi. Ia le mea lana e tupu. E trespass. Ioi. E whaasala e tatau ona. O la, it is a private home. A private property. Ai la sana whai atu ale le mawhau. Pea no whai atu. O le pālangi le kia le autu stala le ta ua ni o paparazzi. Now, don't let the Samoan media become a paparazzi. No respect. They don't care. Lua I le tulinga fo le na tuli e it is dangerous. Le na tuli e lau pueata ma lau tu whaasala lau ma lau tu stala le ta vale a Diana. Prince of Wales. Le na mali waisi teine na wala vea le ta vale. We invade the privacy of people and the leaders of our country. Ya la le me le whingi ma fau I ngā mea. A le whamai o le tau fiofi. O le tau fiofi e Samoa o le saulotonga o le au tustala ma le au whaasala lau. Listen carefully. Le ai. E tau a o atu ia le tātou tū ma le anga ina ia
Me la na o tupu, le mo tōsi sile, le nsa mo tangata i whai le newspaper lea. Le newspaper sa whaaloalo ngia, o lea lava o te whaaloalo fo i ai. Oda o i la tau sa mātou ngā lulu e ai le tele o tau sanga o mawai. Le fionga i le ngātolo ai, ngāto i tele. Sa vea sano malifa. Nai o na uso, le fionga le li loia, le urua i ali i tasi malifa. Le sunga ia tui sa mau, fata mau lolo Wellington e malifa. Ia e maise fo i le fionga ia muli anga tele, Jean sano malifa. Se o to vava ai e, i le telo tangata sa matu, ia fa pena fo i. Le tō wha ia wha longo pito. Le mau tangata, tamali i, io e, sa lātou tausia le vāna nofo ma le ava fatfata i o tātou teitai. Ia lea la ua maila wali ia sori, ni whai maila ia lea o le tau fiofi o le saulotonga. Nei se mea valea va pena o tātou le ma fua ai, lo tātou le ma natu i le vā. Ioi. Whence to bear, tālo whalava, whai mai o le mata matatu i Oak Hills, California, tālo whai malolo sui fumaduia, whaftai ia le mafuta mai. Whai unga, mangele, ma ele ngā, tālo whalava malo, lino tau ili, tālo wha malo, le sui fumaduia, Colleen Torria, tālo whalava, cheers to you, wa makafo ilau, whanguwenga le kai au fau, tua te o tālo whalava, ia, whatupu mangele to'o, malo le sui fumaduia, watching you from Otara. Ia, maikalai stete o iso le tālo whai, ia, malo le malanga manuia, whaftai fo i le, mafuta mai tātou au nanga. Fatalo whapitoa lava i le pule fau o le tātou Samoa Beach Resort. Lea sa whaingoina o le Sheraton Hotel Beach Resort i le telo tausanga i oi mule whanua. Lea o to tofi ai i a le fionga i a to o le ava Mark went. And I know your mother is listening too, a to le ava. Please convey our great thank you to your mom and listening and supporting Radio Samoa in New Zealand. Fatalo fatu to le ava, le li pule fau le nao le tātou Samoa Beach Resort, lea ua pulea nei ele nupi fa. Sau tau mawa aila i le tele o tupe i o maune. Wa ave i lalo le fa malu o le nupi fa. To e fo i la tātou e mata i le porkalami o le vai aso le na te nei le asto nai. Na o lo fai e tuwai i le Tanoa Ava. Le mātal noanga male a fionga i le teitei fono fau. O le nupi fa, le fionga i a tautai o le tuasivi tangaloa Eddie Wilson. E mata utia le nā talanoanga. E loa ai Samoa is in safe hands. Te le tātou Foreign Reserve. Te le tātou tupe o lo iai le ACC. Te le tātou tupe o lo o iai i to tolu o le nupi fa, le fa la putonga le au faisa whanga o tupe ma le lumana i manuia o le atunu. Te le tātou tupe o lo o iai i to tolu o le sifa. Wawa aila ieng. O le matua matautia lava. E o fo i tufutufanga a matanga luenga, o ulu o matanga luenga. Independent enterprise. Whala puputonga tu maoti ale malo. Leo lo fai, ma fai ala tau sa whanga i le kuata, ma le kuata o le tau sanga. Ala i moana ko lio, talufalava malo le se fumria, for my Istanbul, but there's a fine line, brother. They interpret their policies wrong. My condolences to you and family on Auntie's passing brother. Talofai. Thank you so much, Istanbul, K4V. Yeah. My brother Hassani, Sergeant, Lieutenant Hassani Rohala, le ataua tauili Hassani Rohala Lavea, attended with two of his sons. They're both officers of the military, and presenting the flag of the United States is to spread on top of the casket of our dear beloved mother.
Lisa Coe watching from Mackay, Brisbane. Oh, so le talofai. Raymond, Ta'ala, talofa se yuli, ka idewa fuinga e alu o ia se yuli, ka talofa tu I lo sunga se yuli Raymond Ta'ala, ia fa pia fo I le falitua, le ainga lii, ia po feo lo o mai mo mai ai, po o Ausitalia, po o Hawaii, po o Amerika, po o New Zealand nei, ia, fa talofa atu. Tama fa salele talofa lava, watching you from Dutch Harbor, Alaska. Yeah, to all our friends and families in Alaska. Fatalo fatu ya to umalava. Anchorage, yeah, that's the other place. To tele yo tatu tangata. Mountain View Range. Le sino fuangale na to tele yo tatu tangata Alaska. For my ia le sunga ya Istanbul. Yes, I served with him and Hinckley and Ferdinand. Oh my goodness. That is so great. And you're exactly right. Yeah. Officer Corporal Hinckley and Corporal Ferdinand were both in Samoa at the same time, honoring and guarding the grave of our mother, and as it does in the military history and military protocols. Yeah, na whaftai I Istanbul, ia anga leile tua ma pui fo I lo sifua pe whai oe o se li fita o le malo tele o Amerika. Se poima Pesaleli from Kalihi in Hawaii, Talawalawa, ia whape fo I mata I Autofunga Suisala. O whelea ke mai mo mai ia mata ia. O mata ia tufunga Suisala, Talawalawa, malo se fumanuia. Ja, per fo I fia Samoa Sidal. Fa mea, whanongolonga atu sa vea. Alofa atu. How's your Ori? Then he got promoted to Sergeant First Class. Ferdinand is in the military police with Hinckley. Great information, Istanbul. Yeah, and love to you, the brother, and hope that you will be safe wherever you are deployed to. Yeah, nena. Ono o mai leo la utala ile ta ua tele le mele na matala noa I male fionga ya tautai o le tua sivi tanga loa. Eddie Wilson. Ele ngata ile ta ua tele o le sao Samoa lo o lala mapapa au ya tunu uifafu. Yeah. Te le sao o Samoa. O le alava, le maa te tongi, o le tupe te lafo, le vaiaso lei, vaiaso lea, o le alava, o I ngā luenga whawai taimi. Te le tātou Foreign Reserve. Te le tupe. No whai atu rei, le tala la wali I o whonkoe ma, kula epa ma limongi la e tau langi le taimil nei. Whai mai wale I se tupe. Ai ata ia le te whono whai mai, o la kouanga, ngā kalangoa whapenga, ai lau ke le maal malama le kere o kupe o loko leanga, ngā lenga whai ngā kala se ma kau wha leanga I fua. O le malo le te mile, au tau silisile le te lo tupe na e tufa. A tātou yeilai I tupe I tala do mai nei. Au te atalawa ina ua saunoa I atu ia. Le whionga I le li whaipule o le tu malo, ma le tofi o le tu malo sa fata. Mai tu ia, e winga le li I le tautale titi tala pepelo le fake news le o Kanata. O a kingi apa. Mea, kamo, wai tele ai ngō ngā ue ngō isi li ngā, o la ngō mau, ia, ma whale la wasi. O ngō ngā whai ele pāremia I le li I le na. E na, whai mai ia se nara tuiatua, watching you severe from Salt Lake City, Utah. Yeah, while we're in Salt Lake City, Utah, whatalo whatu I lo tua whine a Doreen. Yeah, malana whanau. Yeah, wala nau umana whaaswafa le fionga I ngaleai. Yeah, whatalo whatu ngaleai Doreen, malole se fumuria. Love to you, my dear sister, and the children as well. Istanbul, KV4 for my Mata has grown so much. Yes,
Yes, my beautiful niece Mata is so beautiful. And she has grown. Sa'olele. O fale, na wā manao. Po mano. Yeah, fatalo fatu. Watching you from Waitongi in American Samoa, totili na yo tatuainga uso ma wo ma e masani o paanga totino na ua anga i mai fo i na tutuila America Samoa talo fa lava. Yeah, like fo i mai la tala ile saunoanga le fionga ya tangaloa. Le te fono nupi fa. O lo lava le whaasoa le tunu u e se la le tātou external loans le wa tele ina mai ona tutongi. Ai mawhai fo i tātou lava internal loans. A tātou lava no ngā tupe whaaloto i whale. Ona whaatau i le valele. Yeah. E na whai i na whai paanga. Tele mea mwhai i na whai. A le fo ta tala mai ele malo le avanua. E whaatino ai le whainga paanga matangata lau tele. Partnership with the public. Yeah. Private partnership with the public and the private sector. Ese le tāu tele. Toe sau noa le whiunga ia tangaloa. Wa oba o na whau le tula whono ele Samoa Central Bank. O le tula whono le na e whaatanga ai, fe whaataua inga, ma fe sesuia inga o tupe. Ale atunu, pe a whai e tatala shares. Mō le atunu e whai aile lātou sauwhanga. Whaataua i o lātou sea. Ile wa alele ale atunu. So, the legal framework has already been prepared by Samoa Central Bank. A le whala pupotonga la lea ua whilifilia. Ele malo lātou te whaia le stala ma wha maumaunga. E ao mai i ai tupe o sea tangata nei. Ole whaala pupotonga ale UTOS. So the UTOS has now been selected to administer the legal framework that was prepared by the Samoan Central Bank to do the registration for shares so that we are in partnership. Le malo, the company valele ale Samoa Airways, male mamalu o tangata lautele. Aila le matango fie tele le navaenga. Ale ai o ala wali ia ma loko le anga solo ma fa le anga aku le mea fumfa aku le mea so sofa ane le mea fe mai o sa ili ngā tupe so ngā tupe ala auli ma le pati o le fast. Yeah. Se o tau sisi lela e mele fai tala le inga. Nena. Ai, toi fo i lalau tala i oi, i safata. Fai mai le sau noa ngā tuia. I le whaalongolongo pēr i me o tala pepelo ma fake news le avatu le tamaititi le nā o Lucifelo. Le anga kamakiki e langa e avu i kāla pepelo kele ni kamaki. Fai mai, o te le tala noa tu whai le mata upo le mātou tō mālo i lunga o le social media, malau por kalame. E le ai sau fe au, e te tautala i fua, i le pisinisi, a sa fata maona tangata ma le lātou 10 miliona. Do you want to hear that? Can the man? E te via whalong tu la lau tau sa o mai lava. Tu ese lo wisu ma pisinisi e sa fata le ani sa fata o vili mai a oe ma tusi mai a te oe tu le atu le matau. O lo walwalua oe o le aini au tala e whaia. E whasanga mai e u atu le nā mea o na o lai tala loa isi vaenga o le au whai tala pepelo ma le au whai fake news. You run out of ideas and then you turn around and just push and push and push. Alai pule lava sa fata, lo fatu langa, ia le latu le stala, ma le fatinoina,
o le whaamaunga tonu o le lisi mai ngua moni o tangata. I re ma whaida tu whaitu o le tupe mwhapena. Ioi, se i mai a le lei. Ioi, a le eik sau whi au e te tau wala au waifua. Lau o umana tala no mai, ma sao lo mai. Ina foi sa silsila o ma whaatala doa male. Male fionga i atu ia. Mai tu ia. O le lei se whi au ma se pisi ngisi e le ngaka mai kike me whale nā wa lai ona ia nofo ma poloka mai. I lunga lana messenger malanga Facebook. I le tui fitala no ia. E tele me o le whaavale valea i le whainga ona whasiri. Ai le maramalamba i se me tasi o Samoa. Nothing whatsoever. E o i tu la fono o Samoa, le ai ma se maramalamba. Nau tu pēa tangata i e maramalamba i le wala au mai tangata whamula morisari. Sau ko kongi ma ko kupe. Whawai naru o atu mai lunga o le screen. O atu mai lunga kilipi o mea. I le whetangisi mai o tangata whamule mole ka ngaka. Le mātou tupe wha mole. Ioi, wale angal te maua inga, le ua solo. A se tu tongi, awa eo mai a malisiti lunga, o le au wha inga o tupe atangata. Nai tangi maisi o tua fine, fale nā tapu malua iwa masi ala whanau. Ioi, vai la oi, le o ta mi milo mai nei e to lua le whanau tama, alua iwa ma fale nā tapu le whinga luenga inei. Ioi. O le mea le tangata e anga leanga ma whai mea leanga i tangata ona sola la ia lea malafi ai alu munga mai le ngutu. Na sa o tala al palmia. Munga mai pea. Ma o mai pea. E te o lava ma e munga muna mai ma e fale la wasi ai lava ina. Ma e lango mau ai lava ina. O tau uma ia leo whai tala pelo le ia nei. Ea. Ia le na. Ala uma wha malmala matu le mata upule na. Ia e. O sao noa le tofi o le tu malo. Ho titi awhai mai ia le fionga le whai pule. Ma puni lo ngutu. O uti toi tau tala mai fua i pisi nisi sa fata. Vai atu le whaafonga mai. Na la ia. E te tu fuolo wisu la wa umana se kiwa le leile tupe. Wa umana whaia le tala noanga ma le fionga. Ai te alu e tai tafe mai ia lea la pisi ma lea la pisi. Fe mai ua whao ngā e la uni ma le fast ma le malo. Ia le 4 miliona o le tupe sa fata. Sei sila ia le fake news. Toi whai ma le fake news ua ma liu whafo se ia te ropati. A te ia le na. Le fionga i le whaipule o le tu malo. Si va ia i le meo le fake o le meo le news pepelo e whai le neita mai titi mai lato umane. Ia le nala ia. Ia o le ia esa se I mawhai tau le mea le whamai Istanbul. The Fast Party need to remove the government account from the bank. Lai owner se lele. He's gaining profits as a shareholder on that bank. Need to move the account to another bank. Ia o le manatuale nao Istanbul la tau ia malo. Master Sapati si anava. Lava malo se fumvia. IT siniu, alol soifua vaftai le mafuta mai. Au te whai atul tala sao, he's as silly as a donkey. Ia le la. Tātou atu I le. Toi fo ia atul tātou tāpenanga lea. Mo le tātou sisi ngā fua. Tu unga futas ia mo le silafia ia wale au mini va amai tuina manu litorina leo tapena mai ia taito amua o fia tau I vasaloa ia o tapena mai le tatu ainga I le tatu a futasi le na mai salua I manono tai o le kiona sina ia o tapena mai ai le au manga la uli ia masangaunga le afioanga ia pia ia fatasi ai male
tolo o tamauli. Ia mai le afio anga o sale longa. Ia ma le vaa muli loa. O le vaa lea a leo. O le aalo e leo. Ia ma le vaenga o le tine mu. So 1, 2, 3, 4, 5. That's good enough. Yo. O lima vaa o mtua mana ia tele le tātou. Tā longo whainga me le tai. Vai atu le... Vai atu le interview o la wali I o li mongi matkanka. Au whatu lau tala o vai atu. When I was looking at his face in the interview, o te taltonu ai lava ina. Ina ua whai le tala lea. Ua lafo ai le lui a lauli. O le lui a le tangata ua whai a ina. He has felt defeated. There is nowhere else he can turn. Lafo lo maletala na. Vai ua whai a lauli. Sa ui o le mele e soa e ta ua le pule. This is no longer your case. This is a case with high public interest. And the stakes are high. And everybody wants to know exactly what happened to Tuau. It's a call of defeat. There's no challenge over there. Leise lui o iai. Le tango tau toso mai le pale bia I lalo, I le maulo lo, le pū, le te talo alo mai ai. E leva lea. Le fionga le li pale mia e sau ai lona tangata. I la lo, le mau, le lo tele o le mea lewa e tosoa I ai le pale mia. Ai whaafonga le tunu. O le tangi le pū mate, o le a mate. Ia. O le tangi a le tangata o le a maua peye fōringa mai nate loa. Ua maua o ia le tuli manu. He's cornered. He can't move anymore. Ia, te tilo la le la saune I tua Samoa. Le la mangalo mai nei Samoa I tua. E toi la langa a toa lava le mea le nei. I whaamata langa a Samoa le la whai. Nga la fo la le na. Au te talo ai. Mo le pui puinga o Samuelu malona falitua. Ia. Wa o le mea tonu a lea lena laia na pui pui a fo I Samuelu. I le taimi lea sa so e ai. Awa fo I. O iai maa salusalonga. E ono o leoti ia Samuelu. Ono ua tele mea ua wha matala e Samuelu. E le whapea la o le loka so o Samuelu. Ma le ai maluanga o Samuelu, ma le ai aisa o Samuelu, ma mio a Samuelu I e whai. Ma whal pui pui so o Samuelu. Ona, nā tia ai lea I nā, o le ami o tonu, ma le tala sa o sa whai. Io, tala sa o tala na. E le whapea. Mai ole si mea tāua le nā. Ona oua manatu o le tangata soltu la fono, o le tangata angsala, soltu la fono, stamo Samuelu ma lafo lava iai. So they have already painted that picture. That is the image when Samuelu's name is mentioned. Tasi ale tala tangata e pepelo Samuelu. But somewhere deeper inside that man, Samuelu, there is a light of hope in the truth. There is some sort of truth inside that man. E iai la le teimienga, yo iai mga lue le nganga o le tua. E vai mamā mai le whaamaoni ma le mea tonu, ma le mo I lae, lilo I le vaai tangata. That truth is like a needle in a stair. O si ta mai whaamaoni
ma le malama le nā, lo tau ma whai pēr tangata e tinei. Ina ia aua ne i mumu tele, a wai maua ai tangata ina ua malama. Le nā mea moni i titi lava, o lo o iai i te tonu i nā. Ia le nā. Mea moni lava le nā, o lea watu lai mai. Mai, ta whewhe pe ana maua telefoni nei e sue. Ta whewhe pe ana maua le ta vale lea e sue. Ta whewhe pe ana mawhai o na whai la utalo sanga atu. Awa o te loa e toi a matalolo le suanga le nei. Wa te taulona au maia wha maunga. O i ngō tangata ma teimi na whai ai telefoni i lunga o pou nei a telefoni Digicel and Vodafone. Yeah. Lea ia se si be maua lava i nā. O le taimi, o le tangata i o nai, o le telefoni. Text messages, it will be printed out. Ava vai. Talo fai i le mea ua o iai. The innocents and beyond the benefit of the doubt, they will do anything to persuade public opinion in their favor. They have gone through the extremes to persuade the public opinion. Ono mutua yo wofu. Tuau's case should not be decided by the public opinion. That is so high, and it should be decided by the court of law and the facts. Man tua foi le whamsinonga lena whai atu nei. I leo se whamsinonga o le mariwa tuau. O le whamsinonga o le tangi li mongi ma raulia. Po ina whawhau ina ia meo li mau pepelo. Le la ua malama i la uli ma li o ma furea. Le la tato o lola su e loa. Tu e whai a to i lo manatu. Sa te tau o na au maia le su enga lea na whai a li o la vea wha tau malama. Tu e wha a wau le su ina o na mata au pulina. Awa o lai iai le recommendation i nā, i le whai unga le susu enga le nā. O lo iai le ngō le tangata. O lai au mai le whautuanga, e o lo leo, e pu e mai. Loka mai, whai tau iai, lana ai atau. Ai le whai. Whafonga Samoa. O le whamsinonga lena whai nei pia no whai atu. E leo se whamsinonga e whamama i le ngō o le ala li mongi. E winga i sona fianga i le oti po o le maliu o tua. I le ila sesi o tua ia le ala. Ai, e leo se whamsinonga e whamama i lona ingo. Ai o le whamsinonga e su e ina i le tangi li mongi ma le komisina o leo e winga i le whawhauina o morimau. Fabrication of evidence. Nothing about who killed Tuau. I le alau tō wawai tu nei. Momusu e whaawau le whamsinonga. Ai tu watu i luma o le atua. Rawa whēnau tau whai mai whapena. O le alofanga mua lava lea. Ua atangia mai ai. Le manatu whatau waa i le tula whono o le lalo langi nei ma le tula whono o le whaamsinonga i le lalo langi nei. Momosu e whai mea i le lalo langi nei
e peo na masani ai. Let the court takes its course. Whether it's 2 years, 3 years, 5 years, or what. Fai pea le sa ili linga. A leo fai mai. Leave it to the hands of God. Leave it to God. Why? Only stupid and foolish people with the right frame of mind and common sense. And people are laughing. Tadi e tangata. Tadi e i le alu i lunga le social media. Ma fai ele nei whaasilanga lau tele. Tasi ale tala tangata. Ma le tali tonunga tangata. Wa. Whai ina. To i lalo. Pala ai. Wa ngani ia la auli. Wha more ia la fionga le paramia. Pea tu uia nei mea. That's exactly how it sounded like. And how we interpret that. Yeah. O le wha winga ina ma le wha mtalaina rena. A le wafo yatu. E le valea le paramia. E le tauto pepelo le paramia. Mai le fia whaia le paramia. Se mea whapea. Le whafonga me le paramia. E le awa ia le tō whaama. Ma wha ba i te atu le wha tō whala inga i lau fionga. Le au ia leo puata ma whainga. Ai te le atu le tō wha le fionga le li paramia. Nau le ata le paramia. Le ala. Le ua wala au mai e kiau. That's a sign of defeat. That's the sign of wanting to hold the investigation. So se tangata e manatu ina iau fufi wha manungase le la langa ina o le whamsinonga le nei. Somewhere is wrong. Something is wrong there. O i la tau nā. Nā tau te le mana na o ina ia wha wau pea. Pe 2 tausanga, 3 tausanga, 5 tausanga. The case should remain open to any other leads. Lea la. O iai ia, vaenga ia, manatua. O le mata upu lea, o le conspiracy to kill Lauli and Olo is real. It is real. Dangol statement na whai al tamba leo Samuel. Mai la lesi vaenga le na, ina ia su e le mata upu lea. Fea le tavale. Fea telefoni. O atala no anga sa whai. Yeah. Tātou te le mo moe i le luida. Tātou te le o ese mai ai i le tau mawhainga le nei. E tuu i le atua. Pātua i o uafoa. A tātou o, tātou tala i vai whanua. I le ngangana Peretania. Foi mai, wha wau le Tanoa Ava e te mowai le sao. I le nei asto na imale a taua sa vea leulua i se yuli. In this update, a much clearer picture of the country's impending NCEA qualification replacement is emerging. Education Minister Erica Stanford announced the shake-up in March, today confirming the new system will be comprised of a Compulsory Literature and Numeracy Foundation Award, a Year 12 New Zealand Certificate of Education, and Year 13 New Zealand Advanced Certificate of Education. Stanford says Year 12s and 13s will study at least 5 subjects a year, with a minimum of 3 subjects required to achieve the certificate. Emily Ansell reports.
The certificates themselves will clearly show how many subjects are passed, with grades also displayed. Stanford says the new 6-point grading scale from A+ to E will be easier for everyone to understand. She says today's Year 9s will be the first to start progressing through these changes. 5 Australian people returning from the hantavirus cruise ship have been tested on arrival in Perth. Those samples are sent to Melbourne, with the passengers settling in for 3 weeks in quarantine. This is one of the strongest quarantine arrangements for passengers being repatriated from this cruise ship you'll find anywhere in the world. In sport, That's Australian Melbourne Health City captain Rebecca Stott believes Bev Priestman has been a key driver in the Wellington Women's Phoenix record-breaking season. The Kiwi rival is hoping to snatch up a second major title with her Australian side in their grand final against the Phoenix tonight. Stott says Priestman has helped turn the Phoenix into a formidable side. This isn't her first rodeo. She's won an Olympic gold medal, so she's obviously a very good coach, and I think just watching the next play, you can tell that she's got them well drilled. The New Zealand Under-20 women's football team have been drawn in a difficult pool for September's FIFA Under-20 World Cup in Poland. The fledgling Ferns will tackle Japan, the United States and Italy in group play, the Americans being 3-time champions and the Japanese 2-time champs. That's sport. I'm Sandy Hodge.
Ia le nā, le o mā le povi le nā, toi whatalo whatu, ia le tātou porkalame, le tātou sa vea se yuli, ia ma le Tanoa Ava i le aso tō nai i lunga o le si whonga o Samoa. The Radio Samoa's fulima i watolu a mō i au kilani. Te maua i le sao. Le ia ma se mea whapi o pi, o lau tala le whai atu nei. E le mate le tata mala, o me tu tupu mai e lau manu i ai le ngoa le tangata le nei o li mongi. Ia po le tō whāfo i ale ala, ai atu tau langi ma mamalu o le soafa. Ma le tofi o le tu malo, whale ata le tolu, lea foi, e le avea le lato li poti, wa fiu e tuli le li poti, ina i mawhai ona wha matuu mai, ia le tolu se lau wafe muli, ai tu malo. Wa fia tau sanga. I lato nei lea na feita le poloketi, ai mai se ala tangata le nei. Upuleanga le poloketi, te i to finga, o te fono, ina ua sui whainga whaavae a le whatuatua i le atua Samoa o tasi, le whainga malo o lo ua tū nei. O le teimi o interviews, ai na te whatuanuina le panel, e tau na tofi loa ia, e le ai lava sistangata. E sili atu o le malama maanga waa, i le whaatinoina o ngā ruenga le te fono, mo le lato poloketi tasi le miliona. Nal mena tupu. Umi finaunga. Sui whainga whaavae le malo. E le toe o kometi o le te fono le whaipule o le tu malo. Ai mai se ai tu malo nei o le o le HRPP e te i le poloketi. Ai o iale mua whao i luma o le camera malunga lau. E saini le tupe le tu malo. Lea la o mai le teimene nei. Stasi leo i tu malo, e fitu i tu malo. Lea lava le io o watu se li poti. Lea loa la ua ave lo le ofiso lo i sili. E sa ili ai. Pe na sao na whao ngā tupe ua le whai ai se li poti. Pe ona whai ai ni mo li anga wha soli tu la fono. O mai lau tala noa. I le mata upu atu au. Lau manu i ai fo i le ngoi i. Le whatau tonga sa whaia. Whape nā fo i nā li ae mai ai le tele o mea mātanga. Le fo i o mai le whaamsinonga. A whale a lilitas. E sāwa vali mai leu ngā li i lea na sue nei ua fia tau sanga o sue. Ai sa vali mai e mai. Tātou toi foi i meo moli mau whaatau toina moli mau tustusia. Sworn in affidavits. Oina tāpena ina. Ia moli mau tustusia whaatau toina. Alala mea o sa waifua o ia ma muli mai i leu ngā li i lea. Ma le whaamsinonga whale a lili tasi. O le alo na sotanga. O tasi ale mate a tangata. O iai le matenga ma le masalu salonga. E ono iai sona sotanga i le savali mai e pe i fōlinga e sawa lango le unungali i lea. Sa iai se maramlama anga o li mongi i le mea na la lafi i le ungari i le. Did he play any part in harboring these people that were subpoenaed by the courts? O tasi al tilo tangata. Lana mea lo po le fai mai i le mea le o mai i le ungari i le o lewa kelenga sue. A o whea langa wha la lafi ai. Se pō se avina whaala lafi e te tonu a matua lei loa a o le atu nuu se atu nuu la i titi. I wanted to find out what is his affiliation and connection to these two, the couple that we've been looking for. The courts have been subpoenaed to
appear in court with 51 other witnesses and testimonies. Ele nau te matua I o wafwai. A leo a whaile. A lala na whea ua alwe fui o ele. A lala na so tanga I le mele. A wai te lea so tanga I le mele. Oi la tau nei na mua mua. Au mai ale mata upo I lunga. Ma po e ina tala noanga ia sa whai. O le a tātou mata I tū ina pēr le mea lea. Wa leo le mawhai na toi whaangalo ina I mawhauwhaunga o tangata, ma le vāwa ai atu o tangata, ma wha siri lo tangata. We, wheme osa mai ine ni ine ma. O le si whisili na whaalafi le fast, pēr na whaalafi li mongi, ia le ngāli ina. Awa leo tilo atu nei. A o ina whaile judicial review o le mata upu lea ua whao ngā ai ua nao se whasi pepa o mō li mau. Ai whaasala ai ia le fionga ia toi lupe. Lea lola ua ngā iloe au mai mō li mau. To physically appear in front of the judge and the courts. Wa lea no fi nau o tulawa le taimile na e eile be tupu I le melea. Eo ina fi nau nei lo ia e malanga atu. There's no case to answer if those witnesses do not appear in court physically. Lo la wali lea. O le ila kaku oe mai ia. E kaunga mai mori maui luma. It was never done before. To convict somebody with just a written piece of paper, although been sworn in as the affidavit. Awa foila. Au mai tangata nei, ele mawhaina tula I atu I le loia. The defense lawyer for Toilupe cannot cross-examine a piece of paper with no mouth. It doesn't have a mouth to answer the defense case and the defense lawyer. Ele eise ngutu o le whaspepa ma le mori maulea. E tau tala mai ai. E tali mai I whesiri a le loia. A le o loo tua ia mamolia. That piece of paper is not good enough. Ai pita iane, na whaia lava le whai unga. And that is where judicial activism comes in. Lea la whaile judicial review. Ma mata upu ia leo te tala no so o tuai lava. Lea lo la e whapea. Tato o lo la su e mai moli mau. Wa lela wawa e tu nei. E tu sa meme le keisi lea. E manu ma lo to e lupe. Pe ale ini moli mau. Mea moni ale na o leo o tu lai mai nei. O ele tangata o tau wānau o e siri pe alua mai. E kupun wharavelavi. E solo fua le keisi lea. E fi nau nei le loia le QC le KC le aluatu. O se mea le ami o tonu, le whaafale pui puina, po ole mo lio se tangata, ma whaasalaina se tangata. I le mori mau o le whasipepa, ai le tau tala mai. E tali I isi fasili I tua atu, o le a whanga atu, ele lo ia lo tu mo te lupe. And that's why they appeared. That's exactly why these people appeared, because they know the affidavits will be challenged by the defense lawyer of Toilupe. And it doesn't have a mouth. Nei se ngutu al whaspepa e tau tala mai ai.
O tangata na tūsia, o ai na tūsia le. Mori mau whātauto ina le. O ina ta pena ina, ole lo ia te tauona ia ta pena ina. A o foi la I le mea lea. O mea ia ta o foreclosures. E te tauona ave all defense. E tauona ave all defense. E sila po ila la saini ia ila affidavit. Lena tapena ina la affidavit. O ile lo ia le saini ia I lena whaia le whaatautonga le mea lea. Ea, la tatia I whapena langa la ua iei luma. O le whaamsinonga ma le suesuaina o le nei mata upu. Ai pei o le mea le nā ua whasiringi ai e lo mawhau. Ma le wawa ai atu o tangata. Ai apia mai ai ma le upo ole I le mea lea. Whasiri lo ma tangata. Whasiri lo ma tangata. Nā le mea le li le whai. Nāla na so tanga le whai. Tālo whai. Ia. Tātou tā lia lupe o maunu I le vai a so fau. Awao le teimile nei. O le tangtau pālota le nei a whalea lil justice. Toi lupe verses tui loma la meko. Now, a witness says reasons why he didn't appear was because he was harbored by the fast party, him and his wife. Au whai mai le. Nela o tua I ele mori maulea. Whai mai o tangata o le whātutua I le tua Samoa ma le party I le fast, sa whaali la whina I la ua. Now he is charged with contempt of court and the matter will be recalled next Monday as well. Interesting. Yo, kwa mali la vole be la o nge ya. Se au mai le la po I tanga tol fast le na. Tena fala fia. Lemas fulma le tasi mori maule la fanga solo mai. All being subpoenaed by the courts to appear because they will all be charged with contempt of court. Alala fa unga le wa mai mo le teimi le nei. Ua fa wau peo na tau ave e toi lupe le tofu fai pule se ia mai a o na tango fia le mata upule nei. Malana talo sanga. Now, this is what I've said all along, that Toi Lupe's case has merits to apply for a judicial review of the procedures and the process that has violated his rights or his constitutional rights under the Bill of Rights in the Constitution of Samoa. Now, whaiatua I ale tala lea all along. Now, tōsi sila nei le mea. Lala fo nana le ona ta ua tele lo leva ve fai o se fai unga. Ai kolosi lo I tonu I faile injunction e tau fia ai le faa ua wina o le malosi o le faa tonunga ma le fai unga le faa msinonga na fai. Te tōsi sila langa iai le aia ta tau leo ua ia masatia I. E pei ona mori mau iai masipela mai ele wha vai o Samoa. Le wha vai papa o Samoa. Ia la tātou nofo nofo. Tātou nofo nofo. E peo no whai atu le lui le nā le ala li mongi. That he challenges the Prime Minister. Sau tātou tō I luma o Samoa ma luma o le atunu uma lunga o le tuspa ia. Po ai o tā ua e sao I le maliu o tu au. Se mai mo ma sila sila Samoa. Talo fai le atunu pele. Ua toso atu ai whātātai le ala. Le atunu. I le whaingo le nei mea whāwale valea. Now listen very carefully Samoa. Ta whonga le mai le atunu pele. O te matua I o wofo I le mana o e whātāsina le atunu.
Le ua whai le whaasisilanga whalawa i te lo le lu ili nei. E matua wha vale valea lava. Mai le tangata ua le ai se whai ai. Le ai se mawhau wola o iai. Mo ia lau tala. Aisea, le anga e le whaia e le tunu se whai unga. E whai e le wha masinonga. Mai le whaia foi i se tautonga se whai unga. E whaia i le musunga a le nganga pa ia. Ia li i matamai tai wha masino o le a wha malu i le tango fia ino le mata upulu nei. I fi naunga wha le tula fono. I mea na tutupu. Ma moli mau wha tuatua ina. O lau tala le nā, mea nei i whai e tangata o le aise me e toi suru iai. E mau ai sona malu a papa. E o lava i le oti, pe o nau whai atu lava le amatanga. Ma le alu wifo i le tunga mau. I le toe popole i ai. Ai tau mawhai lava. E tau fiofi, ma tau fiofi, ma ufufi, whamanu ngase. Now these people will go to the extremes, even beyond death and the grave, and to any measure to try and save themselves. Nena, ta ua i le whafonga mai le atinu. O mea i e whai e tangata. Talo whai? Ta wala awa tu nei le tai au. I le fionga le li pāremia o le maua se tali mai. But au te iloa le lei ana tali mai le pāremia ma o maua atu i le mātalanoanga. E mo mua fo i soi ma ata e le pāremia. Yeah. Te lo o le mea ula le mea lea. Tau te lo o le a whai ma mea e tali e ai le atunu. Alu i sau la ka kau kōru moru o le kuspa ia. La le mea e la whai e le nā mea. Nā le mea o le a whai e le nā mea va lea va pena. I lunga le fionga pa ia le tua. O le mea le whai le tangata fo le ua fefe ono le a maua le tangata. Mana o ilo e so le pule whapea nei, e whatatia ese le whamsidonga, whatatia ese le tula fono, wa lava. Le tuspa ia lea ta te mali e whatasi ai. Ona tatia loa la ia lea, le mata upu awini i toiletea. This challenge simply says that the implication and your sign of defeat has been seen and heard by the public of Samoa, and not only in Samoa, but right across the world. Whanongo longo tangata. Whate ia tangata. In my own personal translation and interpretation of this challenge, you are simply asking for forgiveness. You are defeated and you are cornered. You have no way out, and you will face the consequences of the court of law. Period. Done. Tātou wō le malolonga, fōi mai, whao wau. Ia, le tātou Tanoa Ava, se i mo mori pēa ipu e le i tāi tei lava, lea lava e tumu le
tātou lau ma le Tanoa. I le nei awa uli o le astona. I le Tanoa Ava ma le ataua savea se uli. Moelo umoenga i le po Fia maua se malolo I tae ualia Le fa'alao le masina Ailonga ae Joy sang Siong utai balang Hani ilong ingoa Ilong uolang a toa Sofia laki Iselotso apapalangi Fia maua ni tupese tele E faatino ailo umana ola Semea ina faingata Malema chui chui tinga Le ai o so alofanga Ona ono umativa Sio ufa atawa Na auila ina lava No maia te au Le tumu tumu o tangata Le alofa monisa le fo'i Lo lanzo fa amaoni Le tua e fa amasino E au mai so utofi E Sofia laki Iselotso apapalangi Fia maua ni tupese tele E faatino ailo umana ola Semea ina faingata Malema chui chui tinga Le ai o so alofanga Ona ono umativa
Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo.
tali le polonga o yo totonga wa ole lava E ole na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le uli o le aso tōnai I le Tanoa Ava ma le ia taua sa vea I lunga le si ufonga o Samoa le radio Samoa se fulu lima I vatolu a mo I Aukilani ia o le Tanoa Ava I te mua ili sao le ama se mea pi o elu aku ai I ia ai whaatalo whaatu ma le nganga whaalalo I le fionga a salama tua le li whai whaatoanga ia ma lana whanau ia whapena fo I uso matua whawhine o lo ofesoso ani I le tau alanga ina o le talo a Samoa le nao lo whatauina nei I luma tonu lavo le sap o le mauta o Samoa whaftai fo I le pulenga le sap ma le whingalwenga umwhai ai o na whaanga ina ia lo latu luma mauta ia whatau le talo ai ele ngata lai le nao o le tele o isi fo I o tātou a inga, manisi fo I o whale inga e pei o na iai I a tawiri ili malana ke puao, ke le ropo wa uma le temi wana o tau watu wa uma. Ia, masalo o toi watu se sapalai, o le tātou pai fala, o le teine o a kata malana dessert, ia whapea fo inai tua whawhine nei le tuli manu ma le lātou, o le roti, o le kale ma le leisa, oka ele tele o ia tau mawha le wha ausi fo I. Ia ai mai se ia le iputi Samoa le koko Samoa o lo fa nga solo ina fatasi mai le fionga salama tua ma le talo le atunu fatalo fatu ba lo le soifo bria salama tua ma o fo le lava pale le dei aso ma lo tse kwa savea ia fa malo atu foi le malo Samoa ia mese o lo fa fonga mai ta fa fia ia fatalo fatu foi le akulenga le radio Samoa ia o fa ona na faile nei pasalaunga ia malo soifua alo soifua maria ia ina ia tātou pisinisi na ua soso dia tuma fa avano fo ilu mafale ole sap oi fo lesi company sala ma le fo ile fa leo ina ia ilo ai ele atunu sa ole ia o te fatalo fatuma fa pelo ia try mese foi le tato sponsor mo le nei aso o tato o le sponsor le SAP Samoa Stationery Bookstore ia mo le sei o Rihanna I nei mangele Town Center ia o le mo fai ona fa on nga le siva en o lato businessi ia fai foi na fa le lo atu ia tato talo mai Samoa ia mal tato le vai o leola mai savea ia male tato pai fa ausi baukengi mai a eseta ia mal fa ausi esi mai a la taua ele ngata lea a kata pais ia ma naitina sai I o lato kale male pulingi ia per tato au nanga nei tu la le uli malo va tele sala ia ai mai se foi o nai o tato ai ngolo foi a lato tabai a stalls ina ia anga ia tu ia
fa solo ai fua ia pa o le taimi e anga e toile au fa talo ia se sau do i le tulanga lo ia i le tatou talo le taimi le nei pe fa mai ora i le stona i nei pe ia se isi taimi wa te lo la lava wa tapena mai fo le isi tatou container mo le isi va yaso po le isi lua va yaso lumanai ia o le taimi nei ua toe titi lava uma le talo ai o le ata mawhai atua e wha ngau mo le vai aso fou ia o le a pai foi le tatou talo i luma i luma le sat ia wha pia foi ma tatou whale inga ia le wa atoa ele le wha vai aso o au na foi nei tama i maketi ia wa foi le malu le atunu ia peo ana le la tai o la whale ono savea wha atu mato whale ie ia ua lau tutu le malu le atunu so e mai le wha au si esi lea ma le wha au si maukengi ia ma le tatou talo ia o le update atu nei mange le town center malo faftai ia o le ase special o lo whakasolo le taimi le nei i lau fionga salama tua ia o lea lava alu le special savea lua le 5 sfulu ia ma le tolu le 9 sfulu ia to tele lava le malu le atunu o lea lava e o mai ia o leva tapena ia le il farmer malana vaenga ia o whaatatali atua i le malu atunu whaatua mai ia la tonga luenga ia lea lava e whaatatali petiti foi ia tulalo ia e tato whali ia ma le whaalo lava savea malo faftai taua tele vatu foi le wha malo ma le faftai le lava yaso ua tona iatu i le aso sao tina sa tele le special na aluai ia o le ase taimi te manatu o le a tu TTI ia pe amatalo foi na tala tatou fale ia i le so ia o le vai so fou pule lo fale li o le ola mal malo si ia o le a tau foi a pole fitu o wai i ia foi ale tau ai a fa pe te o i se fesuia inga i le me fai ia o le a longo toa lunga le ala le radio Samoa ia malo fa tele lo fionga o le a toi mo se si fesota inga ai avatu foi le fa malo na yu tatu ainga ia malatu fale ainga o lo fa tino le taimi le nei le roti ma le kale ma le leisa ia fa pe fo i le paifala le otai le teine a kata ma le dessert a kata's dessert ia le tatu ke pua a tau ili le fa ausi le uso ia ala taua ia ma le tele o to ia ia tatu fei loa i se taimi i lau fionga salama tua ia avatu le nei ava noa ia fa yese sa doanga munibuni ia no tatu mawai ai lea ma le fa loal ia toi fa tai atu lava i le malu le atunu Samoa i le lotonu ma le langolango sua foi o nei fa moe ua 5 vai aso nei talu ona fa tau le talo ia fa tau foi ma tato pai fa au siesi fa au si maukeni ia ma tato akata pai ia o lea lava e o mai le malu atunu ia o te whaftai atu i la tau o loo a sia mai foi anga le lale le whenga ruenga foi o le Blue TV le fionga ia Godfather ia le ataua ia whapea foi to whine ia hana ia lo moli mai foi lo whaanga le fionga vai malai o Asiata i la Lower Christchurch ia ma mofanua tu pai ia o lea la o le a tapena foi ia wa foi mo le vai aso fou ia e whaftai sa mo le mo lang sual nei fa mo ia malau fionga foi sabia ia ma le radio Samoa ia ona foi ale tatou support a lo fafte tele lo fionga felo i stemi ia ai fafte yatu mo le temi wa fa la vi lo ai fo i a tatou business a mese le talo ale atu no fa so fu ia mo le temi nei ia so fu ia fionga ia fa se fo so fu le na le fionga a salama tua ia ai mese fo i ia le to tele o la to lo anga ia tu pe fa tau tatu talo i luma tonu lava ole maota o Samoa fa sanga i male Mangere Town Centre lisi tu a wala ia mantua musalo po le tau le fa po le afo le fa ia ole atu o fo i lalo ia fa le ia na lo fola ile tatu talo i lungo lau ia mais awa le fa tau so talo mantua le special na alu tebile 2 for 50, 3 for 60. Lua pe patalo 5 sefulu tala, tolu pe patalo i le ono sefulu tala. Ia, e mwese le tatu te pua.
ke pua al nei na o le roti ma le kale ma mea umalava tau mafa le fa ausi le o tai le a cutters dessert ia ma le ibuki le ipukoko le nai fa tau wei na fa talofa ia o le sunga ia afi fa mausili o lo o fa maile o lo o mai mo mai le lo i kala estete fa talofa tu ai mo se foi pa ia mawalunga o le tātou ainga o le fast, le whātou tua i le tua Samoa, i le fast o lo o whaia le lātou. Sa ilinga se leni o le tausala. A lo whaia le nai Christchurch, ia, o iai ia nisi o le tātou ainga, o lo o tū ai to o le to whai le vai malai a siata whale malu pio vauliko, ia, o lo wala ulia atu ai i le whasoso ni atu fōi, i le na fo i sa ilinga se leni. Ia mo le wha moe lava o le tātou whainga malo, ia po le tātou ainga o le wha tutua i le tua Samoa o tasi. Le fiafi fo ia na nei, ia o le a ulu whao ai mo tumutumu le atu nuu. I le wha moe o Samoa mo whale la tai, i le ainga o le wha tutua i le tua Samoa o tasi ma le i tu malo. I le lātou fo i sa ilinga se leni, ia ma le lātou fifi o le awhia le nā i le Manhattan, i le afi ana nei. Ia pe tāle lima, ua tatala le whai tutoa, Manhattan le nā i Mount Ruskell, i Dominion Road, ia a whai fo i nisi o i tu malo le nei, o Samatau mo whale la tai, ia le whale whao le usua lii, ia e mese foi ia le fale fitu o le ainga ia taua ana ia male la tau tama anga iane iai tu atu lo tau au pe di mata la po le lava le sene te lafo ia awal fa buimbo le tu malo ia male tofi foi o le tu malo o sa matau ma fale la tai ia o le ainga o le fa tutua i le tua Samoa o tas atalo fatu ia Joe 2 alo le soifua maluia o Vau Filippo William Brown ia ma i latu umalava leo lo anga i mailunga sa ili tafa ese watching you severe from the capital of Wellington ma lo le soifua Bruce Singer ia fa perfo i Istanbul for mai the New Zealand police has equipment and advanced technologies ma fai ai on Fatino le mea le nao satellite, ia mamawai location if it's hidden on ground, if the ocean is out le ia oe, e le mawhai on se le mea le nao. Wa tele le technology, ai moise o le tofa ia lio, le vea whaatau malama auava. Le na ua pule nei, i le wha ululunga le ofisa le nao. Cybercrime unit that was set up by the Australian Federal Police and the Samoan Ministry of Police, Police Department. Ese le tāua, o le whaongaina, o le teknolosi, i nei o na po. Ai, toi fo i la utala noa i le fionga le li pāremia, ma le lu i lea, ma le mea vai lea ua avatu nei la te whafsanga. I lau o fionga i le li pāremia, aua lava. Au te talo atu au lava, nei tā ina lau fina ngalo. E wheiloa i ma tangata nei i se mea. Tangata nei wa leo toi whewhewe. E whai ni mea, e tū lai mai ai ni winga tātou te le mana o mia. Io, a tu usisi tu, this is a trap. Io, this is a trap. And Mr. Prime Minister, I strongly advise you not to be part of this challenge. It is just begging for mercy. Ia, ai leiloa, nei tutupu mai ai ni pe whea mani mea whale tonu. Ia, peo na utautanga i masilasila le ia i le mea leana. Na watu ai fo i whapena, i lo utaltonunga. O le mea leana, na pe e mai lei e tuai ia le leo lea ua whailangi le whaulonga le whionga le swafa ia le mamea peni amina. Ua mai lei atu i se no whanga ia whaatama ia ilo na soifua. O lo utal tununga le nā. Ia. O lo utal tununga le nā mai o lau lea
au ngani atu ma le tu o lalo le fionga le ni pāremia aua e te taliaina ni mea vai ma ni mea wha vale valea wha pea. Ioi, le tulanga le na wa matu ai. Toi foi mai lau tala i le saunuanga le fionga i tuia. Le tofi o le tu malo. O safatatas, ioi. Whaftai i le tofa, malama ma le manino le nei. Ioi, o saunga le mou le tupe, a le tu malo, se 10 miliona. E lei se mea, o le a whaalongolongo mai fua, i tala tangata ia i lungo le social media, ma le au whaipolo kalame, a fake news leo lo fai nei pelo ta titil nao whala wasi kanata. Wai whala leo fasili a fontoe. Whamaila na fasili a fontoe. Honorable, e te silafia, o leo ua whawhainga luenga e isi min stao le malo le fast. Ia lato whanau, ma a vea, oni so ani whaapitoa, personal assistance, i le minsta, a o lea e iai ia whai lautusi whaapitoa minsta lava la tauia. Ma o lea whai watu tongi whanau, ala a minsta ne, i le tai wha se fulu wafe ta lai le tausanga. Wa ata le fionga ia fontoe. Wa le iloa se tali o le hawhai, whai mai lo ma le tala fontoe, ia. Ia malia o te le matua le malama le nā mea. I le nā mata aupu o te le i whaalongo fo i ai. Ia. O le mea la lea o te whātu ai. Sa ta taulai le li i le o Pussycat. Kanat. O na taule minsta. Wawai le bele fake news whawhau. Matala e whaalongo i lunga o penga ta whailangi. Ai le ai se source, reliable source. Wai i le meo le tala whawhau. La meo o le whai ngoa i le minsta. Whai ngoa malana whanau. A le minsta o le matanga lue. O tea. O la le mea no foi mo fa auti fa fo se i a tea. Talo fai i le tō wha matua. Ale mautofono ma le pale mene ma le itu malo. Le sunga a te pe ato. Ale o fai mai le li i leo. O tau se sile ye. Yo, nau tō wha funga le mea le fake news. Tutu sa pau uma lava i lato. La tato o e tā tātou tala fau i vai whanua. In this update, current Year 9 students will be the first to try out NCEA's replacement, the details of which have been officially confirmed today. From 2028, the new qualifications for Year 12 and 13 will be called the New Zealand Certificate of Education and the New Zealand Advanced Certificate of Education. A new Literacy and Numeracy Foundational Award, benchmarked at Year 11, will be required to pass. Emily Ansell reports. Education Minister Erica Stanford says students will have to study at least 5 subjects each year, with a minimum of 3 required to achieve the qualification. A 6-point grading system from A+ to E is also being introduced.
Stanford says there will be internal assessments and an exam for each subject, with science becoming compulsory alongside English and maths for Year 11. A scene examination's been completed at the site of a tragic Christchurch house fire, which killed 2 people earlier this week. The blaze on Whitehall Street in Mareho took the life of a 3-year-old girl whose mother later died in hospital. Police say the fire is not believed to be suspicious but won't comment on the direct cause. Family and witnesses are still being sought and spoken to. A Give a Little page for the grandmother has raised tens of thousands of dollars so far today. There's reports Lebanon and Israel are extending their ceasefire by 45 days. The BBC reports the 2 sides had been holding talks in Washington, D.C. after accusing each other of breaking the truce since it began a month ago. BBC White House reporter Bern Demuzen says Hezbollah, the Lebanese militia at the heart of the conflict, were not party to these talks. They've been very opposed to the Lebanese government engaging directly with Israel, and Israel has kept on striking targets in southern Lebanon, including one that killed 7 people earlier. A New York judge has declared the latest Harvey Weinstein rape case a mistrial. The BBC reports a jury was deadlocked and unable to reach a verdict. That's news. In sport, Anton Segner's tuning out the noise ahead of a high-profile matchup in the number 7 jersey against Duplessis Karifi and the Hurricanes tonight. The German-born Blues flanker spoke with All Blacks selector Sir Graham Henry and assistant coach Neil Barnes as they dropped into a training session this week. But Segner's not looking beyond Super Rugby Pacific. Yeah, there's a bit of chat about that out there, but to be fully honest with you, I'm not focused on that. I'm focused on the Blues and on the game this weekend and win a championship here because I love this team, I love this region, and I think we owe it to each other as well. The Wellington Phoenix women have a chance to rewrite the history books tonight as they take on Melbourne City in the Ninja A-League final. It's also the first time the team will feature in a grand final since the club's establishment 5 years ago. That's sport. I'm Sandy Hodge. Talofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhinoi o le auli I le Tanoa Ava ma le atou sa vea. Ia, ma le wha moe a loo manuia oe, ia, ma au tāpenanga fui mo le sapati le asua tai au. Whamanatu atu le tātou talo le atunu,
lo fatawina I luma o le maota Samoa I le so, I le o toi tele se tātou talo, ia wafo le tonai ma le sapati a tai au, ia o talo sau sao a mai Samoa, mai le tātou au whai whātoanga, ai mai se foi, o le matanga luenga o le SROS, ma le matanga luenga o le MAF, o le Ministry of Forestry and Agriculture, a le tātou atunu, matanga luenga o whātoanga. Ia mai se foi le ofisa, ma le fionga le li pālemia, o lo o whaamalu si au matu lei mai, le talo a le atunu, e leo se talo o le FAST, e leo se talo a le HRPP, ia po se talo foi e sisi, vaenga whauwhai. Ai o le talo a le atu nuu atoa, o le au whaiwhato anga atoa a Samoa. Leo lau au mai e le tātou talo whaftai, I le atu nuu, lau tau anga le lei, whaatalo whatamata I Sia Tongiola, o lo mai mua mai I nai Hayward, San Francisco, California. The Curious from Rewa, talo whalava malo le mafuta mai, ia whapefo I tua fine ia Fortino, Josefa Maletatai o Erolini, ia whatalo fatu, ia tofi lau sulu I whale ese fia me si pia, malo le soi fumaria, whaftai fo I le mafuta mai, I le au nanga ma le tautua, I le nei fo I aso to nai. Tātou tau mawhai so ese mai fake news ala wali I, awal mel na lewa faita lewa walawa ya tangat e fe so I folo lo mai wo fake Elvis Molly talova tu isa mau valole so fo maria ya te o male fale tua male ainga I Australia fa mo lo maria ya la sunga Molly Elvis ya fa pe fo yo tatu ainga mo tatu tangata Samoa uma o lo ia I nai po Brisbane, po Sydney, ia po Whelava, po Melbourne o lo o mafuta mai ai. O Queenie Chadwick, talafa Queenie, ia manuia fo I oe male ainga, I se le faa I unga o le nei fo I vaiaso, have a nice weekend, ta ele to le pai alii, ma lo le soi fo manuia, familia tu le tua I le nei fo I sa pati o lo o mumua, ia I se o mo onga, mo onga mo lia I tarusanga talawhai. Ma lola soi fumaria 8317 po feolo e mai mo mai ai. Ia whatalo fatu ia le tātou polo kalame ia te oe malau ainga. 5 e vai 5 talo falava ba lola soi fumaria ia te oe ia whapefo ia te mai tai o The Curious. Yeah, Istanbul. Thank you, brother. Thank you so much for your contribution tonight. Yeah, le la tātou nofo nei mo whaatalitali mwawa ai. I mauri mau e toa 5 fulma le tasi leo le atutu la I le vai asfou. Ma le uru ngā li I tala pelo lea na sosola la lafi. Yeah, whamai ni mo. E ma kwa aufo le ngari I le po felenga whaalafi ai. O ai lala te ngata na whaalafi ai. Le leu fe mai. O na whaalafi le fast. Ia se I tātou wōlawa ai. A wa o I lātou umane I tau esa. O meo ghost witnesses and testimonies, they appear in spirit and not their physical being. Isi le mkau kia o losa mai fea talofa losa ma lola se fumnuia. Ia tātou wawa ai po oina whaia ia meo affidavit, sworn in affidavits oina tape nā mea. Ia whamaile tala The Curious. I was shocked to see the couple. They're old. The lady is in the wheelchair. Like, why are they involved in these sort of things? And they should be looking after themselves and their health. And it's so true. O ai wa whawe lea ina nei le nei toi ina ma le nei lo matua. O te ofo la. Po whena whaalafi ile lo matua ma lana wheelchair. Ia, te I au mai I luma talo whae. O le lau manu ia ma manua ne ai mai ngō tangata na whaia nei mea. So le,
e oe matua matautia. O lo pau whono I moana sanga polutele, Filippo Sao Rititi, talo falava malo, le soifua manuia whaftai, ia, ai o nisi me lo tātou ainga I tua I wawai, ia, whapea foi tupuola, alo le soifua manuia, whaftai le mafuta mai, o uso tasi whafitu, ia, whaftai foi, I le mafuta mai, ia, asa, le fa mai tala a Josephine, fa mai Josie le playlist. You know, the Bible means nothing to Limongi. It's a joke to him. Todd Brown, talofa, happy Saturday and have a wonderful weekend. Yeah, na o Manuele Pulsila, talofa lava, whaftai le mafuta mai, ia whapea fo I Churchy, alo le soifua manuia, ia, ala tātou o tāle pese le whamanuia tuai, ia le uso ia tuna matia, Junior vai lua, ia, wale au whafonga, mai ua malolo mai ngā luenga, o whaiva sa whenga iai I le nāwa yaso ua tuana yatu.
o te lawe a e mai. La o pele o no ua lofa ua le mata mai. A aloha i ngā lena e ino ino mai. Mai mau pe alala mona yo matua. Lo ua lofa ma le fa ama o ni mo o elena. Pele ea ole a o ti ilo ua lofa. Ta te whero ai le wha amasi no ngane atua. Ia le nā whawhiwhianga mai le papa se ea ia whapea fo'i le fionga i le whamwina. Tolu manawe, misi luki, sua whamwina. Ia malo, ia le ngā lue fo'i le atunu, ia nā o na toi whamanatu ia te oe. Ia le tūlangolo ia i le tātou talo a Samoa le au whaiwhatoanga i luma o le maota o Samoa i le au linei o le astonai. Ia, masalo toi tasi le astonai o le vai asofau. Ia, malepe atoa le tātou container vātu le whaafonga. Ua, whaafetai ai le anga le lei o le mamalu o le atunuu. Ia, i lo lātou anga i mai fo i whaatau le talo na i tātou whai whaato. Anga i ole nai whaatau i mali tiri fo i o tau mawha i nā, alu atu i mali tātou vai o le ola manatua o tau mawha lava e mafua i le tele o ngase ngase. Wa i se vai a tina mata mā i nā. E o mga aidau wha i fua e mailo. E ingo le ola vai o le ola. Ia manisi o le mamalu le atunu ua masari e tātou whale o loa nā. Peo na iai i le sifulu tolu Lappington Road, le fionga e tuala, tau atau pautino, ma le whaletua i a Peka i Otara. Lua sifulu ma le lua, le si e tātou whale o loa, lua sifulu ma le lua, Templeton Place i Glendon i Manurewa. Olo o iai i a le tua fine a Maria Nive i a ma le tamaitai o Mareta. Anga i le tātou talo, o laua maua fo le tātou talo i o i au kilani sifo i le Grand Market i le Numeratasi Triangle Road i Masi. I amba i le tātou Tasi Market i te tonu ngale mu o le whale o le tātou nofuanga lea. O le Tasi Market. Ai le mea le whatau i le tātou talo. Nai pa u i nā le tātou vai, luasful tala i le whang, awa te alu le whaloloa. E la kuloa mo i lusu lima kaala. Ai vai le tātou whang. Vai le nā soso di tele i soso ngase, toto maa walunga. Ia whapena fo i le tulanga o le whaale leia, o le whatunga o maleati. Le ngase o le suka. Ia e maise la o le fufula o pana iwi. So onga o pana iwi o le tino. Tapu vai, tuli lima, o tuli, ia, e tamanga wa maua oile mole ngungu, ia le na. Pamna tuatu ia le selinga seleni fo i le tausala, o lo fia a le fast, i nai kale stete, ia ngai fo iai le totele le tatu ainga e langolongo sua, ia lo o valauli ai, ia le tofaya, i le vai malai, ia, asiata, fale malu, pio vauliko. Ia fai foi mafonga o le nā foi sa ilinga seleni, so sani e foi i le tātou ainga whatutua i le atua Samoa. Ia whapena foi la le tofi o le itu malo, ia ma le itu malo la wala tau i o sa matau ma whala la tai i le afiafia na nei, le awhaia le nā. Ia o te le lopo la tau o le ticket au te lo lava pe e tau na ero,
Tātou uma ia iso tanga, ia, awane I whaangaroina. O tātou ainga, o mawhtanga, o so tanga, ia, ma I lātou o lo o tautuaina, le tātou nuu ma le tu malo. I Samoa, te le lopo o inisi o lo malanga mai. O le, o lo malanga mai Samoa. Mo lea fo I wha moe, whaia le nā. I the Manhattan Tuisamau Convention Center I Dominion Road I Mount Ruskell I le afiafinei le tau le lima. Ia, oina na inisi I la tau iua angai mai I Tanoa Ava leo pepe, fa perfo I John Vanderhoff, ia, fa perfo ia mataua nonu talo lava malolo se fuamria, uso tasi fa fitu. Mai, fa mole al on fa iloa mai. Ile atunu pe ICA LI on turn off the radio Samoa. Ile comment section once MII se por kalame. Ilunga ole page ale 1593. Ya talo fa o tele longa lapo turn on ia tātou comments a o lunga I te mile nei le tātou Facebook ma le tātou a YouTube channel o le ola whamole matau anol maluma ava o te le lola ai o le asole nei o le na uola atu ai le tātou pou ia ma le tātou leiti o I tono le tā vale ia whapea fo I ma le leiti o I le fale mori atu ai le nganga whaftai ile ono sai ma le lava papale o le atunu e vese nei tamam tina ma tu e vala au mai pe o ke ngia ka iko mo soni o le me o le o lai le me fa mali tina mali fo tama o le tatou pou o lo nga du e ai ia insinia e o le tu langi le sifo pou o le pou fo langa mana tua foi o le te mua nei le tala whaasolo pito o mwhai na kolosi atu ai le ala leo le nei o le tasidima I watolu a moi au kilani. It's an AM frequency. Ai kolosi a le sao tua mau alo ma le whasota inga ma le frequency o le whamo. Whamo tasi o ono na tesi ma le tasi 106.1 FM in Samoa. Wa wawaila I le tele o le extension o le coverage leo I nei tātou o le mo tele sa la whai o tātou ainga le atu whangaloa ma le pata ia le wao fonti ia ele ngata ele nao le mo o le tu mua atoa e o ai oi whale alupo I le tolo tolo ma ina I sasina se I o atu I a sau ia le mo tu tele atoa la vai sa la whai wa so o le leiai o le taimi ala nei o te tala noa atu ai, e laila ngona le lei fualo leo I nā mamai moa, a mata I fo tangata I lau YouTube o lau Facebook, e le taimi le nei. Ia, matu ai le whamalo I le tātou pūlenga, ia, ma tino mātutua foi, o le tō whasa ili. Ia, ia whātino ma wha le lei a tile le nei au nanga, ia ulu mata whale I maota malawa. Ma lo momori e toi fo I ma le sa vali a le tala le nei I le mori mau a ke riso. What a great way to serve the Lord by sending his message using the testimony of Christ through Radio Samoa and its platforms such as our Facebook page, also the YouTube channel, and now the new post in West Auckland, and our new FM station in Samoa, FM 106.6, or 106.1 FM. La tātou wō, e tāle pese, fo I mai loa, ia, tātou tau ma vai loa lea, I le, ia ma tāwalunga fo ia le tātou, Tanoa Ava I le so, ia, a fo I mai ale pese lea. Whanofo fi mali ai, nai ta mam tina mātutua, le whangaloina o tau, le ngata I le tina ia tapu I tea. Ia malona li I North Shore, ta alofa tapu I tea,
Aftai le anga le mai, ia whapena fo'i le tamamatua, au mua ave maletina ia wha au auna, ia whapea fo'i le tamaitai o whai tete mauto uma le whanau, ia male to atele o nai o tātou tamamatutua. Le usu ngā whono I malua, le lau mua I malua lea, na mua mai le tala I se tasi fo'i o ao ma ti akono lo usu whono, o lo o nofo ma mata le screen le tele o whaifi au o lo malo lo ia matapua I mai ma whaafonga mai I le pora kalame o le a tau o severa ma le Tanoa Ava I le aso tonai mori e tuai whaamnianga mo le au sufono uma le kalesia I le naumua I malua I le so ia whapena fo I nisi e kalesia o lo usufono Matu ai le whamalo ma le whaafitai. Ngā luenga le lei ma lau tau whanono ngā manu. I le atua. Hans Webster, my dear brother, Hans Webster, my friend, and his lovely wife in Perth, Western Australia. Ia, ma le tōtele o tātou ta mamtina mātutua. O le vaiaso le nei, pea na o avatu ai. Nā wala au ai fo I le tātou tapa au siri langi, ia ma wha manawa ina ngā ruenga ale tina pele. Ia, le whionga a tuitonga matoe ai poi tai tafe e pauli. Ia, mamuli e tuai ia whamaisenga I nai tua whawhine. Ia, e peiona iai ia le tamaitai ia soteria. Pea foi ia le atali ia Christian, baby permita. Pea foi ia Samoa, Philaine, ia o Soteria, o Esther, ia whapea fo I matamua, namulo ulu pulotu, le au anai, pulotiu atoa. Ia matamata I Monica, au tau umalawa le whanau pele, a inga, wome masani, e io la tu sotanga, I le tina. Ia mese foi o whamawhananga, I si o uso le tama, o le ainga I le tai, le sunga ia mulipola Wayne, ia ma le whaletua, ia ma le ainga li. Ia anga le leile tua, maua fo I le loto, fia ma le file mu I le pai atu o le nganga o le tua, e wha mawhana ma wha maise ia te auto uma le whanau, ia e maise le tamama tua, ia le tofa ia pauli, ua no foto tasi nei. Ia matausi ia le ainga masiana whanau. O le waiasa fo le nei. Le ana tu uai le malo ia ma wala au le tua I le tina ia beauty le soa. Se iso e atu ia le tausanga leo le tina. Lea, o le aso soifua, e le lewa lava nei o na whailonga le aso soifua le tina ia beauty. E atoa ia I le se lau ma le valu tau sanga lona soifua. I Melbourne, Australia. Ia o lea ua wala au ia I le atua, I le nawa yaso o tona yatu. Ia moonga le lei, e moli atu, o ai wha maisenga, ia ma wha mawhanwhananga. I le tuua I le malo, ia ma le sui o le whono, ma le wala aupa ia le atua, I le tina, matua le ainga. Amui au tau, se lau ma le valu tau sanga le matua, o le soifua, a o leo wa wha manawa I le atua I le vai asu na se ima vai atu nei. Ia, o tau sanga na no, o iei le mātou ta mā matua, ia le to ina, o so alo leutele, iopu intia, se lau ma leono tausanga. So you see how many years that I've been with this old man? I've learned a lot from this old man. You know, our grandfather, our loving grandfather. Yeah, if I been enough for laide. To e malanga I se atu o le tōtele o le whanau o lo alalam papa au I Australia, au ni ngalo ia te utou, ngalo wenga le lei sa whai e le tō tina, wha mawhan whananga le nā, mo le tina malana whanau, mo le whanau
tuitonga matoe ai poi tae tafe pauli ia whapena fui ia le whanau ma whanau le tina ia beauty le soa ia ma whamaisenga fui mo lau whiunga le sao polota i vau Penny Maumea ia po ma le whaletua ia sina ma le whanau ia whapena fui ia te utu umalava tanu pō ia whaea kalolo ia ma le totele o nai au tau whanau ma whanau au tau whanau amu ia fo i au tau le tele o tau sanga awa a umi le soi fuos tangata e tau le leia whanau e tau le leia whanau ile le leio le tau singa when our elderly parents sort of reach those kind of ages 80 85 90 and 100 this is exceptional and truly amazing. People know that these, elderly parents have been looked after well. They looked after well, and that's why they lived a long life and a happy life. Anyway, whawhitai lau tōtou singa foi. Na umi ai le soifua o lo tō tina. Ia, o tina mātutua la nei. Wale mawhai lava o na whaate ese fo i lo u loto mo o mawhauwhaunga. E mana tua i pēa ngā luenga le lei ma mawhauwhaunga o sio mātu tina. O ana ngā luenga o na fōlinga o na mata au le lei. O lana saunoanga ma lana tautalanga e file mu e momori mai ai le nganga o le li ma le file mu. Ia, o le tātou o tāle pese lea. E tasi ai awhe, fo i mai tau walunga ia le tātou Tanoa Ava i le so. Si ai afe oi lo uneola o tia oi so se tai mi leneola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se ta si falua ina oi le rosa o te te malu oi la uma amora. Malanga mai vai no kai le kua ngai e kau kai lau pele se fusi mai o langonga o sore kai fale a carvalho fica lai kan lo sa funga mamoi ai vai makai barku ia anga nga mamoi ai le kausa fa pengare mu kele sa nga mau ka inga mo elo wow mamora yo langonga le ki yo foi solo monga lau pele kasi ai a fe o ia so se tai mi le ola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se ta si falua ina oi le rosa o te te malu oi la uma amora o te ia oi so se tai mi le ola
tau mate. Yeah, yeah, yeah. Ta si e a whelo ni ola. Manguiru ngani fo. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Spawn Preezy o le a seu i lo foti ma lo ba o le ua toe sfulu ma le ono minute o Natale o le itu lai fa ia moto le tatou angutonu fa savali alu o le ava wa papa u fo i le tatou lau lau ia o le a toe fa su o le tatou lau lau ia ma momoli ipu o le tai au ta talo i le tua te ia tu iei lau tau soifua i le vai aso fau le whaafonga tāpua i o le atunu ui tawhai fi o le lalurangi. Le au whanau manu a wā sa le vi ia ma le au whaingaruenga totofi o le atua o taitai o tātou malo i Samoa. Mai se le au mamalu o le malo ma lana masiofo whapea fo i sui o le whono sui tofia ma rātou masiofo. Ia ele ngata i lea o le fionga le li parimia ma launa whaletua. Ia ma le mamalu le nofo a le tātou parimene a toa le kapeleta sui o fono uma o le mauta fono i tia fau. Ia aile ngata i lea o whaululunga o matanga alwenga o le aufenga alwenga ale malo o aufenga alwenga a company ma pisinisi tu ma oti o le pulenga ma malu o li ma foi pule o Samoa i te tonu o so o se ala lafanga ma so o se i tu malo. Ia, le awa luma o tinama te maitai, le awa luma o tane e whapea foi le au manga o le malosi o le nuu se i o lava i tinufu. Ai le ngata i lea, o nā i o tātou ta māma tina mātutua. O siri anga o nuu o lo o tāpua i pēa, ia ma te talo foi ia a wā se manuia, o se linga māloa Samoa. O whamsinonga, o whetaua inga i le tūlanga o upu whai o malo.
ia whapena fo I le tūlanga o le whai o tala pepelo ma fake news, misinformation, disinformation, tātou tau ma whai ia, tātou te alo ese ba iai. Ioe, o le whautuanga le nā le toa tele o nisi o lo whai a whai le nei ngā luenga. Ai mai se I la tau o lo o whata wemu I le whionga le pāre mia mala ni whai ngā malo le atunu. Ioe, wa tātou tau nuu I matuta I nuu manaia. Wa tulai matutofi e le tua malo. Wa whapena foi o na whaasinolima Samoa. I lana filifilinga e ala I le whainga panota. Ia le nala ia. Tātou wō, I le whale o tautai wa tū. Lo ua lau sa saa I whaiva o le malo. Tufi tau whao aila ia leo Samoa. Ai so ia. Le tātou tāo fiofi ma mau I o tātou langona I le fia a vea pēo ma teitai. Ma pule I le atunu. O leo wa umana tutofi ma lo. Ia, alofa mai le atua whaali lo na nganga pa ia. Ia maua le ami o tonu ia I la tau lo o whia. Le wha le alofa I le atunu. Ma le ufi ia. Ia ma wha lilo le ami o tonu ma mea wha maoni I lumo le sila whanga le atua. E le ai ia se me le maua. Leo o tau wha fonga I ai. O lea wa mai ia I lumo le atunu. Le lui lea. Wa utou I loa ai peo na ua vatu. E le o se mea le lei. O le lui a le tangata ua le ai se mafau fau. Ioe, mai le o se mea te tau na ta ina I ai la ngona ma le tō wha le atunu ai maise o le wha tō wha la inga a le fionga I le li I teitai le pāle mia o Samoa. I le o iai, ioe, tui valea I o. Ia, le nā. Ai ia anga le mai le tua whawhetai le tātou mawhtanga le nei vai aso atoa ia o tāua lunga I fo'i ngā ruenga matiu te o lei atoa sa vea I le nei astona ia lai malolo o marko kiri ia ai but we are telling sapati le aso atai au le upu fola ia mana ma ia lele ma le mana o le tua ina ia ulu ma tāwhalau I le ngona ma nganga o tangata moni kerisiano ma le lātou tāpua. Inga wala mea nā le tūpu ia sama. Tau o tātou o kerisiano. Ai o le matua ki a polo a o tō tele oisi. Ia le nā. Ria le sapati, ria le upfolfola. Tātou whelua I le vai a sofo le asu le pese le a tau sa vea. Ia e wha ma vai a tuai. Whea o iai le pese lea. Ia lea. Maale fia I tinam ta mama tutua tātou tau ma vai I le pesele a tau se vea ole no fototas. Well folks, that's it for me for this week. I want to thank you for your company with me all this time. Te alofa tele mo oe o tala nai winga yo tātou tangate le nei vai aso. Ia manuia fo'i la tau lunga o le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, FM 106.1 in Samoa. Ia, ma o tātou tangata Samoa I tawhai fia o le lalulangi. Ia tele nei a fiafi, le a tau sa vea, alofa mo oe se fua. Si o le oe ta fia whalongo I ai, la upele ea, po o fea o e ai. Lalulangi pua o male manunu, wa sola le la fasu